Saya Air Putih memang saya simpati apa yang berlaku pada Air Putih, dan saya secara prinsip prinsip two wrong doesn't make a right. Okay. Kalau salah yang sana, salah juga. Kalau saya tulis benda salah, tetap salah. Cuma saya nak maklumkan sedikit bahawa isu kaitan dengan tomahan kepada Air Putih ni bukan berlaku di situ saja. Dia berada di dalaman Sesawang sejak 2014 lagi. Di bawah Al-Bangi Al-Kuching, di bawah darah Satria Sport, maknanya obtainable di mana-mana. Sampaikan bila saya baca ni, sewaktu dulu saya tak pernah baca buku tu pun. Saya heran orang baca buku tu. Saya baca, saya fikir-fikir kan, tengok entah-entah betul kot. Cuma speaker, bezanya saya tak bercakap, saya tak berhujah. Sebab apa? Sebab Tuhan saya ajar saya. Dalam Quran dia sebut fatabayyanu. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibul qauma bil jahalah. Bila takut, cek dulu takut bila ditimpa. An tusibul qauma bil jahalah. Takut ditimpa musibah dengan kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altu nadimin. Maka kamu akan jadi orang yang menyesal. Saya bila dibangkitkan isu ni dahulu pun, saya beri komen, saya kata, if you say something you must own up to it, kata respectably. Betul? Satu, if you think that is right, stand up, fight. But if you find that is wrong, stand down and tender apology. Saya beri contoh Ketua Pemuda UMNO 2019 mohon maaf pada Ngah Komeng sebab menggelarkan beliau cimping. This is an honourable thing to do. Sebab dalam percayaan saya, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam melakukan kesilapan berulang-ulang kali. Bukan orang pah je boleh keluar hadis tau. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang melakukan pembetulan kepada kesilapan tersebut. Jadi saya mohon maaf kalau saya terfikir dahulu Air Putih ada kaitan.